Саламатсыңарбы балдар? Кел бөбөгүм жомок деген уктурубуздан түлкү менен илегилек деген француз жомогуну касыңар бүгүн. Түлкү жашоосунда таптагыр илегилек көрбөптүр. Bir günü mangdayынан içke buttu, kızıl tumşuktu kuş çıksa şıldыңдай baştaydı. Kuday sakta, mobu kuştu kara. Eki otunan başka eştekesi yok eken. Al turgay dişi da yok eken. Candık bolğundan giymen de boş gerek da. 24 dişim, cizamalım. 4 butum 2 kulağım uzun, yakşınakay qoz kuyruğum var. İlegilek bul avaldan abdan ыңгайсызданат. Andan ulam uzun oyununдағы biraz sozup koyot. Oşol vaqta bir adamın jakındap kele jatkanын bayqaydı. Urmattu tülküm göңүл bur. Bul adam bizge gelatat. Tülkü kuyruğun tüyüp, badaldarın arasına sekirip kirip jatıp kılat. İlegilek bosanın artından barat. Bir maalda korkondorundan kaltıray baştaşat. Antken adamdın da oşo jakındap kalgan ele. Hey altın tülküm, gözüm tülküm bir nerse kıl. Senin 4 butun qoz kuyruğun yüzdegen önerin var. Bulun mergençi bizi izlep jatat. Kutulta gör. Hana aytışın oy. Korkkanımdan eliğim alamışıp gitmedi. Mergençi dağı jakınday verdi. Tülkü çardan ber. Bizge bir aylatat. Senin eliğim alın var da dağı. İlegilek jalındı. Ay menin jayım oy. Korkkanıman kalgan eliğim alımda jok oldu. Mergençi alardın jakın jerde ekeni bilgendikten olam jakındaydı. Birinci ilegilekti göröt. İlegilek abdan korkkonduktan es üçün jogotup koyot. Mergençi anın butundan karmap çetkir kıtat. Andan keyin janatan beri görө alбай жаткан tülkünü göröt. Albatta anı izlegen uşul bolçu. Bul kızıl tülkünün terisinden ton tiktirem de boyloçu. Anan kolundağı mıltığınaga burdu. Oşentip tülkünü koluna alıp biraz murun taştagan ilegilekti karasa al özüne gelip kaçıp ketiptir. Mergençi üyün gözde yol tartkanda tülkü anın canındağı müşögünde bolçu baldar. Litva jomogu japayı gazdar emnege bir katar bolup uçuşat. Bir ayılda göl jegine buğurçak egişet. Düşüm jakşı bolup kalıp tokçulukta jaşayt. Dıyıkan bir günü talağa gelse belgisiz bir ölür talağını tap tebelep ketken bolot. İzleri kimdik ekeni belgisiz. Anı bilүү üçün dıyıkan geçinde sazga jaşınıp kütüp oturat. Karangı gireri menen japayı gazdar uçup gelişet. Alar egindi tebelep tepsep kursaklarını toyguzuşat. Kap, emen ne kılsam? Dıyıkan oylanıp kalat köpkö. Taş menen soksam bir öne gana tiyet. Agalgın uçup ketet. Tayak menen kuğandan payda jok. Meyli. Oşontip jayına koyun alardı. Ertesi günü bakçasına bir şişe içimdik menen bir çöйчөк bal alıp kelet. Buğurçaktardı bir yerge top durup bal menen içimdik aralaştırıp siyep çıgat. Geç kirgende japayı gazdar kayra uçup gelişet. Alar toptolgan buğurçakta çokup jeşet. Bir maalda başlar aylanıp argaysı jerge jığılıp kalışat. Dıyıkan ar birinin butunan jip menen baylap çıgat da bir uçun özünün butuna baylap koyot. Gazdardı soyu üçün bıçağını izdeydi. Al bıçağın tappay jatkan mezgilde gazdar soğuluğa düşüşöt. Barısı birdey talpınıp uçup jönöşöt. Özleri menen koşa dıyıkandı da asmanga götürüşöt. Tokoylordun, göldördün üstünen ötüşöt. Dıyıkan korkup sekirgengen gaylı jer izdey baştaydı. Bir maalda saman jıyılgan jerge gelgende sekirip çöt. Oorduktan kutulgan japayı gazdar dağı biyiktep uçuşat. Birok buttары birbirine baylanıp olgunduktan oşol günden beri katar tizilip uçup kalışıptır beböktörüm. Nemis elinin jomogu koyon menen taş bakanın jarışı. En katı çurkagan koyon ekenin barыбыз bilebиz beböktör.
Эң жай кыймылдаган жаныбар болсо ташбака. Бирок ташбака бир күнү коёндон ашып кетиптир. Ташбака бир күнү коёнго келет дейт. Мен сенден ашып кетем. Коён уккан кулагына ишенбейт. Ташбаканы жаңылыш угуп алдым деп ойлойт. Анын чын эле ошентип айтканына көзү жеткенден кийин боор өзүлгөнчө каткырып күлөт. Ай борбай, сен келе солуп калгансың го я. Менден эле кантип ашып кетесиң я. Ай, корксоң, корком деп айт. Коркпасаң кел, жарышабыз. Коён макул болуп жарыша турган жерди белгилешет. Жарыштын баштала турган жери менен бүткөн жерине калыс катары жаныбарларды коюшат. Кирпини башка калыс кылып шайлап коюшат. Экөө турат. Анан кирпи баштагыла деген белгини берет. Ташбака болгон күчү менен тайраңдап чуркап жөнөйт. Коён болсо ордунан козголбойт. Сен чуркай бер, мен сага секирип эле жетип калам. Мыйыгынан күлүп турат. Коён ташбака узаганча курсакты тойгузуп алайын деп ойлойт. Бир маалда ташбаканы караса анча деле узабаптыр. Мен азыр чуркасам ташбакадан 3 саат мурда жетип барам. Андан көрө чарчап калдым, бир аз уктап алайчы. Ошентип коён жатып алат. Ойгонуп айланасын карайт. Өзү кайсы жерде экенин түшүнө албайт. Анан эсине келет. Ташбакага көз салса, маарыга жетейин деп калган экен. Коён болгон күчү менен чуркайт, бирок ташбакага жете албайт. Маарыга ташбака биринчи келет. Көрдүңбү? Ар бир айтылган сөздүн баары ишке аша бербейт. Мактануунун, менсинүүнүн аягы акыры жакшы болбойт, коён. Бирөөнү кемсинтүү, жаңылыш экенин түшүнгөн коён уялгандан башка жерге көчүп кеткен экен балдар. Ушуну менен балдар, келби бүгүн жомогук деген бүгүнкү уктурубуз аяктады. Сак саламатта тургула